masikunikeza lezi zinto lezi ukuthi ikwazi ukuthi ikhiphele ngaphandle nawe uzowuzwa uma iphuma because iphuma ngokushisa kuba ne difference uyezwa ukuthi uma ukhipha umchamo kwenzakalani la kuwe and then ishintsha nekhala futhi umchamo wakho ushintsha ikhala elumbeni leli elocansi and then kube nale ethi umeqo siphila emhlabeni ongekho right abantu bayenza izinto bayazivikela thina siyafika siyayenza umuntu nje awusebenzisi izinto zesintu awugcabi awuclean awucleanse awenza nix ziyakungena uwencile bengabekelwe wena kodwa ngoba wena wencile uwiki ikungenile Sibingelele sinamukelo hleleni lethu le Echo Point TV The Call lobingelelayo kuxwana mfambatha ke uShandu Sontshikazi umthiya uShoti uMantindane siqhumsodile madle bano gatshoza igcololo umdidi uyadakha udakhela ucatsho mbukelo Echo Point TV ungakhohlwa ke nje ukusenzela nje into ebalekile ukusubscribe lapha phansi nokucomment nokulike phinde futhi kanjalo nokuyishare namhlanje ke futhi ke angihambi ngedwa ke ngihamba nomkhulu uMagagasi osifikelela futhi studio naye ongomunye olethe ukudla kwendlebe ngodumo lakhe nangokusebenza kwakhe obize lakhe esisebenza ngalo mkhulu ngizothatha ithuba lokuthi ngikubingelele bese futhi ngikwamukela namba ababukeli beEcho Point TV bakulindile kumanje kusha amabhodo ebayeke yonke into abayenzayo bafuna ukuzwa ukuthi ugogo uze ngani noma kambe umkhulu yini le akabalethele bona iphezulu kwabo Thokozani nonke ngiyanibulisa gogo nabomkhulu shaya isandla phezulu kwesinye ngibonisa inhlonipho umkhulu Magagasi lona insizwa kaThakabanawo vela eSibukeni gogo ngiyanibulisa nonke njengomelaphi wendabuko Thokozani khihlala siyabonga singabongi khona okuningi kodwa sibonge nje inhlonipho nomoya wakho njengoba sazi sikubona ukuthi indlela osebenza ngayo usebenza nje ngeqiniso langezenzo kuphela awandile kakhulu ngokukhuluma kodwa siyathemba ukuthi ababukeli bazolalela futhi bazozwa ukuthi ugogo yini la kayiphethe namhlanje mkhulu ngoba uthatha ithuba lokuthi uzivashele mhlambe yini le osiphathele yona kanti ube mhlambe futhi usichazele noma uqala ukuthi yini osiphathele yona sizocela nje ukwazi ukuthi umkhulu bani yebo sekubona ugaxile uqizile nephandla nayo yonke indlela ogqoke ngayo kodwa sifuna ukuthi usitshele wena ukuthi umkhulu Magagasi kahle kahle ubani usebenza ngani ubani kahle kahle Thokozani futhi makhehla njengoba ngishilo mina yengi amehila ngisangoma ngisebenza ngokulapha kakhulu nokusiza abantu abagulayo singenelele kakhulu ezifeni eziningi ezikhona sisebenza ngabantu abobaba sisebenza ngabantu abomama njenge general practitioner siyeve sibambe lapho nalapho konke la kumele ukuthi sibambe khona siyafinyelela futhi ngize ngiyathwasisa ke nokuthwasisa ngaphansi kwale ndlela yami eyokunyanga siyalapha kakhulu pinpoint A1 mhlambe noma ezithu izinto engiyenzayo kakhulu ngisebenza kakhulu ngabantu abomama abantu abomama abahlukumezekile ngaphansi kwesandla sabantu abobaba ekwakheni imindeni yabo kakhulu ngispecialize kuleyo ukuthi ngithi mhlawumbe ngithi ukushisisa umama na ngithi manje sithola ukuthi ngaphakathi komndeni ngaphakathi kwefamily kuba nalento ukuthi kumnandi makusaqala but isikhathi masiloku sihamba kuba nomuntu ofrempayo so ekakhulu sithola ukuthi abo baba baya ofrempa and then abo mama baba nenkinga so as a result kuba nenkinga ngaphakathi komuzi bese akusafani nasekuqaleni manje mina abo mama beza kimi ke bazokhala ngalokho kula ngena khona ke ngisebenzana nomuntu omama silungisa umuntu omama simenzele imbiza siyamgcaba siyamshisisa siyamlungisa ukuthi phela ubabe awazi ukuthi ahlale ekhaya angaphumeli ngaphandle ngoba umshiso othola ngaphakathi ekhaya nangaphandle kuyafana but nje ngoba lana kusekhaya kwakho umuzi so kwamele ukuthi umuntu abe focused kunale ngoma ethi ijima play way ayoyocho uyithatha plento
ake sibuyele nje lapho nje mkhulu uMagagasi ukuthi mhlambe lento lena ibuyaphi ngoba usuyibona nawe usudume kangaka ususebenza ngalendlela osebenza ngayo ngoba nawe amandla akho uyawabona ukuthi ababazeke namhlanje uvela kuma TV uvela ku TikTok ngikuphi nakuphi yabona uyafonelwa left and right kodwa manje ibuyaphi lento khona mhlawumbe wayithatha khona emndenini noma ubizo lakho la ifikela kuwe nje khehla lami to be precise nje indaba yobizo into ukuthi into ebuya emndenini yeah ukhokho angazi ngizothini ngesizulu going back umkhulu loyo wayinyanga kuyinyanga yenkosi so yase iza ngoba phela ngithi ubizo lu inheritant kwaza wazofikela la mina ngikhona ke laba bahambe ngaphambi kwami bayalile including umamami so ngaba igeneration ye6 ezothatha ke lento le so unfortunately kusho ukuthi izindaba nezinto zokuhlela nokulapha bekuloku kuza but kuza kuloku kustaka so ithe makufika kimi ke mangimukela lo lubizo lolu how cha ezinye zezinto bezizenzakalela ngamaphupho ngimibono but then kahle kuye kwaba ne situation ekakhulu esigabeni lesi esabo mama kuye kwaba before ukuthwasa kwaba nenkinga nami engiundergoa zona ngaleso simo leso so ithe mangiceda ukuthatha umsebenzi ngase ngicela abaphansi ukuthi ngicela ukuthi bangiphe ikhambi lokulungisa lento lena because of ngempela akukho mnandi so ngalendlela le bengikwenza ngenhliziyo yami yonke ngokwenza futhi na situation le yangenzakalela so I felt ukuthi this is where I should dwell because umuntu makafika kimi akhala ukuthi uhlukumezekile ngaphansi komndeni wakhe ngaphansi kwesimo sika baba ngisithathile ngasifaka exactly ngaphakathi kwecathulo zakhe and I understood very well ukuthi ukhuluma ngani so I dwelled lapho ngaphuma ngayenza ama research ngacela ngashweleza ngagijima phansi naphezulu ngaze ngayithola lento le hence ngingahlala kuyo and so far so good ama results wakhona are positive yeah yes khehla ama challenges noma mhlambe singathi ingqinamba owabhekana nazo ngesikhathi seprocess noma sokubona kwakho ukuthi nginayo lento ngabe mhlambe zabakhona noma mhlambe konke kwakhamba kahle cha khehla lami ama challenges ahleza khona ama challenges abe khona kakhulu ekubeni ukuthi along the way uhlangana nomuntu oyekuthi uzofuna ukuthi umside ngalokho but only to find that akekho serious so wena uyenza into yakho wholeheartedly ngamandla wakho wonke only to find that yena uyayithatha ufuna ukuyijika so manje uthatha umama umlungisela ubaba makaqeda ukulunga yena umama uyayijika yena sekaba uyodlala ngobaba so ibe inkinga kakhulu into efana naleyo it's one of the challenges that I underwent or that I came across nezinto zokuthi uzothatha umuntu umtshela ukuthi la kwamele wenze kanje nakanje and then umuntu ayenze ngendlela yakhe and come back to you athi kuwe izinto zakho asebenzi yeah so ama challenges omunye ke mase kushuba kwenzani angithi phela masingabo mama sihlanganisa amakhanda umama uzozayizela ukuthi hayi phela sekushubile phela ungangisiza la nala mase kwenzakala sekasizeka manje akasenasifuba manje uyayibona sekahamba manje sekahamba uyakhuluma kuvela ezinye izinto manje sekumele kukhulunywe kwenzeni xoxole phezulu and stuff uyayibona so ama challenges wona maningi khehla but so far so good lento lena it came to an extent yokuthi manje ngithi le engiyenzayo ngisebenza ngabo mama nabo baba abashadile hayi ama boyfriend ama girlfriend okay because master uyenza umuntu uyasuka manje sekahamba yodlala ngawe okay so thina siyenza njengesibambelelo umndeni mawukhule ingane nosikhule kuwe phambili kuphilwe kahle ekhaya kube umama nobaba yep sikusana manje njengami njoba nginombuzo ngizibuza ukuthi mawubamba isibambelelo yebo ngiyangizwa ngaso kodwa anginayo information egcwele ngaso isibambelelo ubamba mina ubamba unkosikazi noma mina uyakhona ukungibamba ngedwa ngekho unkosikazi
ngikubambela unkosikazi. Ungibambela unkosikazi osuka endlini wathi kimi emsebenzini kanti uze kuwe gogo. Mayifika kuwe afika asha amathambo athole zonke indaba zasendlini. Bese ethi ngicela ungibambele ubaba ukuthi angabe uvanzi ngaphandle. Uyakwenza lokho noma mhlambe uyangibiza nami njengenhloko ukuthi angisondele bese usinike isibambelelo sonke. Khehla lami angibonge lapho. Kuyadependa. Sinabo baba abangafuni ukuzwa lutho. Once baye baphumela ngaphandle bezwa ukuthi ngaphandle kunjani. Siyakwenza umama epunje eze kimi. Efiyeke ekhulume and then sithola ukuthi ayicha ngempela inkinga ikhona mhlambe ubaba udlile ngaphandle. So siyenza iway yokuthi siyenza ukuthi ubaba esondele. Once esondelile ubaba simthambise ekwazi ukuthi akwazi ukuthi abuye naye. Abanye abo baba abavumi ngisebenza ngomama. Umama yena ezothi ke mafike ekhaya ke uzofika isebenze kubaba. Ubaba azathamba afike la mfuna khona. As much as the same way nawe ungeza kimi ufike usho ukuthi hey unkosikazi wami ayikhona. Uyangena uyaphuma. Ngisebenza kuwe. Wena mawuhamba uyohlangana nomama iyamthambisa lento imise phansi. Bese siyathatha ke makumuntu ovumayo abomama bayavuma ekakhulu uma ubaba athi masiphume. Angithi kodwa obaba abavumi uma umama athi asiphume ngoba phela ngithi obaba amakhanda kiba kibontate kiba nabala kibontate balelapha. So kuba phecelezi nyana kuba nzima nyana khehla lami. But we work it both ways. As much as makufika ngakubo baba sinetiye labo baba. Elibenza ukuthi makahamba yohlangana nomama kungabi nenkinga. Yonke into ihambe imtofotofo. Yes khehla lami. Ikahle ngibuka ukuthi iside noma ingxenye kakhulukazi umkhulu akakhuluma ngayo ngathi umningi ngapha kwezisimo sempilo yomuntu. Exactly. Ikakhulukazi. So kunalento okuthiwa ilumbu. Angazi noma mhlambe khona ulwazi onalo laziyo ngelumbu. Lumbu konje yini ngelinye igama? Ilumbo ilapho khona okuthola ukuthi umuntu wesilisa ulale nowesimami. Kodwa ke bengifisa ukuthi kuphume ngawe ngoba mina anginayo information kakhulu ngalo kodwa engilaziyo ngizwa kuthiwa likabili likathathu khona elingena ngokubekelwa phansi uleqa. Kube khona elingena ngenkonzo yocansi. Kube khona elingena ngephupho. Nangokudla. Uza kahle ke manje mkhulu. Shuse ngukhanyiselile. So ngifuna ukuthi uthi nje fahla ngesimo selumbu ukuthi lidalwa yini mawukuthi mhlambe khona la wazibona noma mhlambe ekudalweni kwalo indlela yalo yokulapheka uyakwazi ukuthi ulaphe. Maningi amadoda la ngaphandle anenkinga yelumbu and ekuthola ukuthi umuntu wakhona akazi ukuthi uphethwe yilumbu. Kodwa mawungathi fahla mhlambe uzomkhanyisela umuntu obaba lapha khona ukuthi yini ilumbu. So wazakhehla angibongeke futhi kuleyo ndawo. Ilumbu njengoba ushilo lingena ngendlela engafani. Liyangena ngokwecansi ukuthi mhlambe uthole ukuthi ubaba ulele lo muntu mhlambe osanda ukhipha isisu. Or ulele nomuntu obekuthi mhlambe ukudlela umuthi wase uyahamba uyolala nawe. Abanye bazokhuluma njengento ebathi yi-drop mayikhulunywa ngenkulumo le esikhulumayo around la. So ngithi ngigcizelele kakhulu endabeni ukuthi uma lingena mawuke walala nomuntu osanda ukhipha isisu. Angithi uma umuntu womama uma ukhulelwe kuwe wase uyahamba uyokhipha isisu la ngaphakathi kwakho kusasele lokushisa lokho okukhona. Kanti nezitho zakho zangaphakathi azikahleleleki ngendlela kahle. Zibuyele dibuyele emadulong ngodi dulang teng hantle. But ikakhulukhulu ihamba ngokushisa. Lokho ukuthi umuntu lo uyashisa ngaphakathi wakhe akabi isikhathi. That is why umuntu makasanda ukuthola umntwana kuye kuthiwa akuhlalwe maybe 3 months before ahlangana nomuntu obaba.
ukuze ukuthi yonke into ihleleleke ngendlela. So manje ke uma ulala naye ngaloko kushisa lo bhuti wami khona la umuntu uzofika uthinte khona la kungamelanga uthinte khona ke kulapho la ingena ngakho ke bese ke wena umuntu obaba after uqeda ukulala naye ama symptoms ozowathola uthola ukushiselwa mhlambe uma ukhipha amanzi uma uchama uthola ukuthi kuyavuvukala la engaphambili emuntwini wobaba awusakhona ukuvuvukala kuyavala awusakhona ukuphasa umchamo kahle so kuyashiselwa ukubala umshiso ngophili mo so as a result into kubani iyablocker la ngaphakathi kwakho emachubhini izinto aziflowi kahle iyenza nokuthi ke kube neirritation njengoba singabantu singafani nama system wethu awafani abanye iyashesha ukuthi ibonakale kuye abanye kuthatha isikhathi umuntu ungaba nomuntu uzorealize after boma 3 to 4 months ukuthi hayi man nginalento le ngaphakathi kwami so uma uyithole kanjalo ke ufika kumuntu ofana nami si detector sithola ngiyathanda ke mina ukuthi umuntu naye akaye eclinic ayozwa qala eclinic ukuthi inkinga yakhe iyini and then abuye ke sizoyilapha sasebenzisana ngithi bona bazoza ngamaphilisi thina siza ngokwesintu so esikhundleni esalento efana naleyo what happens is sisebenzisa imbiza menzela imbiza zoklina isystem yonke negazi simenzele imbiza ezoklina ubudoda ebudodeni bakhe sizamkuyikhipha lento but then nento esebenza kakhulu ispade when it comes to that zikhona inkambi ke ezisetshenziswa direct ezokuthi zikline ubuphambili bomuntu kababa so masikuphile kanjalo sikunikeza iprobation ukuthi mawusasebenzisa la mithi or mawusase under i-treatment yami ungahlangani nomuntu wesimami because of once bahlangana naye konke lokho sikhipha kuwe kuyowela ngakuye uyayibona so kwamele ukuthi ube uabstain for something like mhlambe iviki the least masikunikeza lezi zinto lezi ukuthi kwazi ukuthi ikhiphele ngaphandle nawe uzokuzwa uma iphuma because iphuma ngokushisa kuba ne difference uyezwa ukuthi uma ukhipha umchamo kwenzakalani la kuwe and then ishintsha nekhala futhi umchamo wakho ushintsha ikhala elumbeni leli elokansi and then kube nale ethi umeqo siphila emhlabeni ongekho right abantu bayenza izinto bayazivikela thina siyafika siyayenza umuntu nje awusebenzisi izinto zesintu awugabi awuclean awucleanse awenzi nix ziyakungena uwencile bengabekelwe wena kodwa ngoba wena wencile uwiki ikungenile ikakhulu eyomeqo uma ingena ngonyawo but ukusuka kwaye enyaweni yakhuphuka izohlala la okay so uma ihleli lapho nayo sifuna sithola ukuthi kuyini ibuyaphi kanjani then what happens is nakhona sikwenzela imbiza but then manje angeke zifane naleya yaloya muntu loyana yonke sisebenza yonke lento sizama uyikhipha esystemini kuyaphetwa kuyagajwa kuyafuthwa kuyaphalazwa kuphuzwa imbiza and then it depends futhi ukuthi umuntu wakhona umuntu muni ezinye lezi zinto lezi zihambelana nokuthi abantu abakuphethe bakuphethe ngendlela enjani ngesinye isikhathi it doesn't need ukuthi size sigcizelele kakhulu emithini kanti singahamba siyophahla nawe bese sinikezwa inkambi ukuthi hayi lona mpheni nje into eyi1 enje sikunikeze leyo nto leyo ube right khehla la and then kube khona ke yakitoro eyokuthi ulele uphuphudla ifike ngaphakathi kwakho ifike izenze nayo ilumbu ngaphakathi kwakho eyokudla efana naleyo kuphupha kore kuyawudla nokuphupha uphupha udla ikungene ke ngaleyo ndlela leyo
so ukungena ngayo ke huyu ngicela ukukhuluma isotho hayo ke nikathi la eo ifihla liyona ifihla isebenzisa ka hore manje yona izofika ikuvala phezulu eyamaphupho neyokuthi ikuvala phezulu kakhulu ikuvala ingqondo ikuvala nokuthi ungasaphuphi ngesinye isikhathi ikuvale nesifuba isebenza ekakhulu ekuphezulini komuntu iyakudisturba kakhulu ingakwenza ke leyo nokuthi abantu bangasakujabuleli abantu bakunyanye ube nento engathi isidina ebantwini ukuvela wena kuvela nje lento le abantu bangayazi so ikwenzela ngesinye isikhathi end up uba nezitha ezi-unknown because of lento le ihleli ekakhulu kuye phezulu ngalendlela le ingene ngayo so nayo ke iyelaphiwa ke ngokwendabuko ayikho enye imithi imbiza kodwa ke imithi yakhona njengoba ngisho ayifanani kuya nokuthi le yakho igcizelele kanjani if ingene ngokwecansi there's ama herbs are specific esiwasebenzisayo for that if ingene ngamaphupho or mhlambe ngokudla there are special herbs futhi esisebenzisayo ukuthi sikhiphe lapha namkhulu esimeni sakho ngoba kunemithi vele nezifo okwazi ukuzenza usoyidalulile ezinye zazo mhlasimpe ukusuka kokusebenza kwakho from ekusebenzeni kwakho ngokuqhubeka kokusebenza kwakho iziphi izifo noma ingqinamba abantu ababhekene nazo kakhulu la emhlabeni esiphila kiwo okanye osuke wabasebenza angazi nombuzo wami uyawuqonda anguzwisisi kahle okay njengamanje uyalapha yes uphilisa abantu uvusa ishosha ulapha imndeni uyabacaba nje ubade uveza okay sengithi mina kule mithi le onayo noyisebenzisayo siyayibona ke ngibeke eceleni kodwa wena mawuqhubeka ulapha ibaphi iziphi izifo ozibonayo ihlasela abantu ngobuningi bakhona ngobuningi babantu balaphayo ibapha babhekene naziphi izifo kahle kahle abantu inkinga enkulu ababhekene nayo mhlawumbe yipi okay yeah ngathi ngiyazwisisa kancane sinesifo ngesuthu bari ke mufitsi okay yes ngesuthu i-cancer yabo baba ngesilungu bathi prostate okay prostate cancer ekwamanje into esengiyibonile ngaphansi ukuthi nami ngizenzele i-research abo baba abaningi khona manje baphethwe isifo se-prostate cancer okay abanye ba-aware abanye abekho aware as a result iyenza ukuthi abo baba basiphulele emuva abantu abo baba angithi siyazi ukuthi akusabantu abakhulumayo kakhulu abathandi nokukhuluma ngezinto ngesizulu nithi eziphecelezi yeah into sekenelezi but into ekhona khona manje into engiyibonayo iningi ekakhulukhulu ilesifo lesi prostate cancer phezu kwabantu babo baba sikhulume futhi enye engiyibona ikhona bhuti wami ukuba in denial yeah obizweni uma umuntu obiziwe sine stigma khona manje abantu bathi ingani wonke umuntu sekathwasa sekaba yisangoma ukuyibheka kwami leyo iyinkinga kakhulu because as a result iyenza ukuthi abantu babe withdrawn iyenza ukuthi abantu basabe noma banobizo because baba nestigma sinenkinga kakhulu ekubeni ukuthi abantu abaningi bayanuka banukela idlozi but because of the way izinto sezingakhona khona manje abantu bayasaba ukuphumela sobala one bayasaba ukuphumela sobala because of ubuningi babalaphi abamanga yeah abantu bayasaba ukuphumela ngaphandle because of abantu bayadliwa imali bayaskemiwa kunale stigma lesi sokuthi why kusekuthwasa nabantwana abancane
So abantu abaningi sebayasaba. And ukuya ngami ne-research yami, it's something that is happening and iyaqhubeka. The reason is kuze kwenzeke ukuthi kuze kuhambe kuthwasa nabantwana abancane, it's because of abantu abadala bayala. So umuntu omdala uzothi kunokuthi ngithathe lento ngamani bangibulale ngamani ngife, forgetting ukuthi inheritant, it goes to the kids. Nayifike abantwaneni, abantwana abanayo leyo nto leyo yokuthi bayala, so they come back izoshaya abantwaneni. So makumele sibaphethe abantwana bethu nakhona kuba inkinga. So into yobizo nayo it's a big thing engiyibona ikhona eyinkinga. Abazali baba in denial, abasafunela abantwana babo because of le stigma esikhona esabalaphi abangasiya abalaphi beqiniso. Yes, so far so good. HIV and AIDS into ekhona nayo ukuthi iyangenelela ebantwini bethu. Abantu ba very much in denial ngayo and ikhona iyaphila. I've got but a few yabantu akuye kwaba nenkinga nokuthi umuntu ithi umlapha ekhulume ukuthi mina nginje, wena sozoyibona mawuyibona ngezakho einhlolweni. Ikhona iyabulala abantu bayithatha kancane, even though igovernment iphane ngamaphilisi ukuthi abantu baphuze. Enye yento ukuthi nayo it's a stigma phezu kwabantu bethu kehlalana. So far so good. Thokoza mkhulu sibonga kakhulu, hlabe wahlikiza lapho. Kunale demon angazi noma ngizothi idemon noma ucrave lendlwabu, umuntu ogcina umuntu ongasakhona ukuphuma esimeni sokuthi ngathi engahlala eshaya indlwabu. Kusuke kwenzakalani lapho mhlawumbe ungasicacisela? Kusuke kuumoya obhedayo omubi noma mhlawumbe idemon noma isilwane, kusuke kwenzakalani lapho mkhulu? Mawuthi dlama ukhuluma ngokulala. Indlwabu. Masturbator. Yebo. Okay. Awuthi nje fahla ngolwazi lakho lomngoma nje. Ngisibona ukuthi ikwenzakalani la. Esimeni sokuthi indoda igcina ijabulisa nomuntu wesimame ayijabulisa yedwa. Mkhulu Khehla, that's a very very crucial experience or ngithi into ukuthi ingenye indlela. One, ukubona ngami ukuya ngami, kunabantu end up ba-resultela kuyo leyo nto leyo because of mhlambe abanye baye baboshwa baba emajele for a very long time whereby akunabo mama. Bese kunalaba basile nje abathanda nje izinto ezisnacks, abasaba ukuzikhulumela, abangafuni ukuba nabantu besimame, umuntu abone ukuthi angamana masturbate. And then coming to it spiritually la ngikhona la, ngesinye isikhathi Khehla ukuya ngami ngibone ngathi lento leyo iyenzwa isima somoya ongcolile njalo ka hawutsho. Umuntu end up aphiwa into sithi sizothi isilwane ngesilungu, ngesizulu sithi spiritual husband or spiritual wife. Ekakhulu iyalapheka leyo nto if kuyinto eyenziwe emntwini, iyalapheka. Uyakhona ukuthi umuntu umthathe impela hambe uyomlahla isilwane, hambe uyomlahla nje umgeze, umqabe, umnikeza izinto ekumele umnikeze nomshaye nangendweba, abe right lo muntu lo naye ayilwise leyo nto leyo. But if you look at it in a point yokuthi umuntu was in prison for boma 14 to 20 years, you could imagine ubesiza kanjani. We understand. So the only time eyabo abantu abafana naleyo, I think ukuthi indlela yokuthi bazirelease yiyo yona leyo, because I mean they've been in prison for isikhathi eside, akunabo mama. What do they do when nature calls? Kuba ileyo. So umuntu obe ejele for 20 years ephila ngaleyo ndlela, makaphumela ngaphandle isazoproceeda kuye. Yes, I think 50% yakhona iyaqhubeka ngaleyo ndlela leyo up until mhlambe azalunga. But because of into embi angithi kaSotho bari ikena ka pelinyana ho feta ntwentle.
Yeah, kunjalo. So ingakho ngithi it depends ku situation. But if umuntu nje owubhuti njengawe la bakhona abomama la ungazikhulumela khona usitholela umuntu lozo hlekisana naye nincedane wena naye and then when udecide kuyenza leyo nto leyo. Abanye ngicabanga ukuthi basuka banenkinga ye psychology. But uma kuyinto eyenziwe iyakhona ukulapheka khehla la. Because of kona manje kunama spirits angafani. Abantu bayakufakela ilwani ube baze bakufakele nesilwane. Ugcine usuyenza into efana naleyo. Manje mkhulu njengani njengoba ningabalaphi kanje. Kuyenzeka ukuthi ubhekane noma ufeyisane nesimo senkinga. Engikhumba ukuthi mhlambe njengami mina njengoba ngiphila normal ngingasiyinyanga sisangoma. Thola ukuthi nginenkinga engazazi ukuthi idalwa yini noma ezani ngihambe ngizofuna ungitshele lonke ukuthi cha mbathi unenkinga ngaso kodwa kumele uyilungise. Thothi ngiyenze lonke mhlawumbe kumele ngibuyele ekhaya ngiyemsamo ngiyogeza umsamo mhlawumbe inkinga kanjalo. Nangempela ngugeza umsamo nangempela izinto zami eqala ezivuleke. Ngifuna ukwazi ukuthi nani gogo njengoba nezangoma esayidini lelo. Kuyenzekani ukuthi nani kunifice lokho ukuthi ube nenkinga. Thola ukuthi uyazama ukuzenzela kungenzeki. Ugcina la usuhambani kuya kwesinye isangoma uyobhula khona noma asikisi uye kwenye inyanga noma kumprofeti uyofuna usizo khona. Sithokoze khehla lami. Kuyenzeka. Kuyenzeka sinokufacana nama trials nama tribulations amanye ngikhulu uthola ukuthi wena uyakhona ukubalapha abantu. Balapheke izinto zabo zenzeke kahle. Uthola ukuthi wena mayifika kuwe ifika ishayilije. Awukhoni ngesinye isikhathi or sometimes uba so much loaded kuwe to an extent yokuthi wena ungakhoni ukuthi uzenzele lezo zinto ezifana nalezo. Yebo kuyenzeka khehla. Njengoba usho uthola ukuthi mina ngingumelaphi ubaba wasekhaya akusumelaphi. What happens is uma ulapha umuntu ukugula kwakhe izinto zakhe eziningi zihlala phezulu kwakho as ihila. So in most cases time and next kwamele ukuthi uhambe uloku ucleanser. We need to cleanse. Ma umuntu nithi yini ukuhlambulula ngesizulu. Kwamele ukuthi uhlale uhlambuluka each and every week even if it can be thrice a week. Because kuza abantu abaza kuwe baza baphethe inkinga ezingafani. As a result zisala la kuwe because angithi sithatha imikhokha. So kuyayenzeka khehla uthola ukuthi la ngikhona ngisindiwe because of mhlambe bengiyosebenza umuntu okade anesilwane esinzima kabi. Uma ngifika endlini kunzima nje nakimi ngiyanzinyelwa. Angazi ukuthi ngenzeni. So there comes a time whereby nawe engathi ungahamba uye mhlambe komunye oyothola into different than le yakho ukuthi ikubooste nje ube right ubuyele ume esimeni sakho ube kahle. So kuyayenzakala khehla lami. We do face challenges eziningi siyaba nenkinga. Angithi uzozwa ngesintu bathi inyanga ayizilaphi. Ngiyavuma ngiyala inyanga yakwazi ukuzilapha but kunalezi ezinye la kwamele ukuthi ngike ngiphume ngize kuwe ukuthi ayindoda awungenzeli into nje kodwa kuyenze ngesandla sakho. Ngiyenzele ngesandla sakho ngikwazi ukuthi mhlambe ingenze kanjani. Ngilungiselele kulunge. But truly speaking we do face challenges a lot. Singabalaphi. Emsebenzini wakho gogo wonke owenzayo konje uyibalile vele wayichaza yonke osebenza oyenzayo. Ukucobelela phezulu kwalokho mhlambe uqinisa nemizi uyakhona ukwenza lokho. Yebo khehla lami. Angithi manje kuningi ingakho bengithi kufana neGP. Siyayenza size siyathwasisa siyalapha siyaqinisa imizi umuntu imizi imoto. Siyaqinisa khehla lami imizi. Siyaqinisa imizi impela. Singenile emizini sishise sishunqise
siqinise sifake ikhonkwane sibethele siqinise imizi Okay. as much as neimoto kanjalo nabantu siyabaqinisa for emsebenzini ikhundla Amathenda yonke lento. yakhehla amathenda ikhundla nasemsebenzini ithi abantu bayathanda ukuthi bekhuphuke bebe osupha kanjalo Yebo. so siyayenza nalezo siyaqinisa siyabethela siyamsebenza nomuntu sebenza imoto khehla lami into esingayisebenzi nje lezi eziphecelezi kodwa ke uma sidingeka ukuthi singenelele siyangenelela nakhona Kambe ugogo isikhodlo sakhe sikuphi? Sibukeng Ikuliphi side location yakho? eval triangle Okay. hlezi evali esibukeng mawuya ngaseVranagem Yebo. Okay. Ubudlelwano bakho mkhulu namathwasa akho ubuka kanjani mhlambe ubambisana nokuphilisana khona? Mkhulu Khehla ukufikela manje up until now ubudlelwane bami nabo bukahle and kumnandi Yebo. although ngesinye isikhathi akubi kanjalo but so far so good okwamanje ukufikela manje kumnandi Yeah. noma kuye kwathatha ithole somewhere kwaba nengxushungxushu nengixabano njengomama nomntwana Yeah. kodwa ekugcineni uma sebekhulile bephumele ngaphandle sebafeyisa umhlaba Yeah. ukuthi manje bayasebenza manje sesibhekane nabo kulaba bona khona ukuthi noma umuntu ubekelwa echikana ebahlalisa ngaphandle ebayenzani ukwenza because of ufuna ukuthi bafunde kwakungekho mnandi kibo ngaleso sikhathi bebabone ngathi mhlambe kuyipunishment or mhlamba obathandi or kanjani but once everything say over umuntu sekabuyela ekhaya manje ufacana nalama challenge lawaya ulabuya khona bona ukuthi nangempela so ubudlelwane bona fikela manje khehla lama yonke into sasekahle kumnandi Yeah. so xabana nje sixabane lezethu Yeah. yebo khehla Kusuka manje mkhulu mhlambe ubona umehluko njani mhlambe noma nesifiso sakho ufisa uzibona ukuphi kusuka manje kuyaphambili ngalomsebenzi wakho owenzayo. Angithi kuba nenqinamba zokuthi into enoyenza kube nokuthi hey kunezinto ezihlehlisela emuva. Kodwa futhi ulwe uthi hayi mina ngeke ngize ngihlehla emuva ngizoqhubeka ngephambili. Mhlawumbe wena mkhulu ufuna ukuyibona ukuphi mhlawumbe kusasa ngalomsebenzi wakho uyayiqhenya uyayiqhatsha ngawo. Khehla lami angibonye umbuzo omuhle kakhulu indumandumani khehla Yeah. yes ngifuna ukuya phambili ngibe indumandumani edume eziveni ngenxa yempande ekhulisa enabisa umsebenzi lo wabogogo Yeah. elaphayo esizayo Yeah. ngakho konke because of it's my calling ingicale ngisasemncane ngaba in denial but ithe once ukuthi ngiwuthathe lo msebenzi ngawuthatha ngawuthanda although uhlangana nenkinga uzuyitshela ukuthi yazi nengathi ngashiya phansi kodwa mawucabanga la ubuya khona then you feel ukuthi angeke ngize ngiyeke lento yangifundisa ukuhlakanipha nobuqili qina namhlanje sobizwa ngobuthakathi so akungcono ubambe lo msebenzi uyaphambili ngizibona khehla lami ngikhulile edlozini sengiduma ngempande yami Yeah. khehla ithi mangibheke emuva ngibone abantu abaye basinda ngaphansi kwesandla ngenxa yabogogo ngibone abantu abalaphayo abakhulayo abasiza abantu inabe idume umhlaba wonke lempande khehla lami kuze kuyofikela la nami sengizowenqa umfula nami ngiyangale sengihamba ngiyobajoyina kodwa ngihambe ngisebenzile ngikwenzile lokho okumele ukuthi ngikwenze okufanele ukukhula ukundlondlobala ukukhulisa abantu kulapha ukusiza ngakho konke because akusiyithi sonke sibiziwe sonke kodwa asikwazi ukuthi siphethise sonke inshallah mkhulu mhlawumbe lapha na emndenini noma ekhaya khona nosumbonile ukuthi mangathiwa kuwe liyakhala icilongo
fike ziyaphela insuku zakho zokuphila emhlabeni khona usimbonile yini ukuthi ayi ngathi la iyaqhilaza lento nangu umuntu ozothatha izikhwama? Khehla yebo. Nginomkhulu lapha ekhaya. Bathi umahlala entabeni. Yeah. Uyingane yami yenyama. Okay. Usekandlulile ke naye wathwasa ngamthwasisa. Usaseyijaha elisakhula. Ngicanga ukuthi uma sengihamba yonke into iyosala naye. Wayithabatha asasemncane. Ngahamba naye ephehlweni. Safika sayenza izinto zonke ephehlweni. Ayinyonkabe umphathi wekhwama. Ekukhuleni kwakhe kwafinyela ukuthi idlozi lamngena. Ngangena chance. Ngangimele ngimdlulise. So ngitshela ukuthi uma kwenzakala nami ngihambe uyo yosala akhulisa le legacy. Ayaphambili ngomsebenzi. Isifiso sami leso. Yeah. Angithi yabaza abantwana abanjani njengoba ngisho ukuthi kusase ijaha elincane. Yeah. Kodwa the way ngibona a persistent ngakhona ayimisele ngakhona. Ngibona ngathi izosala kahle izikhwama zomkhulu bami kuye Khehla lami. So ukhona sengimbonile. Yeah. Thokoza Khehla. So it just happens ukuthi owegazi. Okay. Yena ayimphazamisi umntwana esimeni sokuphila. Mkhulu Khehla yayimphazamisa asasesikolweni. Yayimphazamisa asasesikolweni kakhulu. Ngase ngiyaphahla ngiyacela. Ngithi Makhehla ngicela nimdedeleni nje maka ngaqeda nje umatric. Singasayi phambili. Aqede nje umatric bese sikwazi ukuthi simthwese ubukhosi. Okay. Beni. Yayimphazamisa kakhulu Khehla ngoba kwaba nesikhathi la faila khona. Kodwa ke basizwela usizi amakhehla wase uyaqeda isikolo ngempela ethi makaqeda isikolo nje sase siyamgibelisa. Okay. Wayithatha unyaka wonke wayiqeda Khehla. Okoko after since aqedile hayi uyayiphilela nje angiboni kunenkinga. Uyoloku nje ekhuluma amaphupha ekhuluma kodwa ububazi futhi mabasase bancane banokuthi baphume kancane endleleni. Mama ngaphuma endleleni bayambuyisa ke laba bakhe. Bafike bamhlalela sekumele ukuthi abuyele akhumbule ukuthi konje isikolo. Ebuyela enzini kodwa ke ukufikela manje Khehla lami uyimele. Yeah. Uyimele nje uyayisebenzela uyazi ukuthi nala khona akupheli inyanga angabuya azophahla esigodlweni. Azophahla azocela bogogo. Kuvulekile. Ubona mina kuvulekile futhi umuntu oyimisele ngokuthi uyasebenza lobungoma. Ngoba ngamalanga khona ngawo hawo yaphunya impela manje kuyosetshenzwa. Nami ngiloku ngimthuthela phambili kancane ukuze akwazi ukuthi afunde. Kambe gogo, kambe mkhulu lapha nami ngibuyele nje emuva kancane. Ukwathi into udaba lokuhlola wathi uyahlola. Umbuzo wami ukuthi konje ngibuzile ukuthi uhlola face to face noma online. Cha ungibuzanga. Okay. Ukuhlola kwakho mkhulu ngoba kunabantu abahlala kude abangafinyeleli ukuthi befike. Uyakhona ukubenzela ukuthi uhlole efonini mhlawumbe noma online. Okwesibili mhlawumbe ugogo uhlola ngani? Ushaya amathambo belozi yini inani mhlawumbe lo mbuzo emibili uma ungexhumanisa. Khehla lami ngiyahlola face to face. Ngibuyele ngihlole online njengoba usho ke ukuthi abantu bahlala kude abanye abakhona ukuthi bafike. Siyayisebenza leyo ukuhlola online ngiyayenza nayo. Naleya nami nginawe kanje ngiyayenza Khehla lami. Uma kufike ekuhlolweni mkhulu nginokuhamba ngekhanda. Ekakhulu kodwa ngidizelele enhlolweni. Kodwa ke ikhanda nalo dinokuthi liphume ngihambe ngekhanda. Ekakhulu nje kodwa inhlolo. Shaya inhlolo shaya phansi. Okay, lana ngomkhulu ukhona mhlambe umuntu noma abantu ongathi ungenza
bathi lento lena confessa mhlawumbe ngathi into kanjalo ukuthi kunegama engifuna ukulibiza ngakhona lizwakale libe nesisindo elesingisi ukuthi imfundo kimi yasheshe yaba mfishane angizange ngiqede amaklasi ngaphuma ngiyetoilet waya manje ngifuna ukulibuza leli gama ukuthi njengokuthi uyakuconfess noma mhlawumbe ukuqinisekisa ukuthi ukhona nomuntu ongathi ongaveza uvo lakho la kimi uthi cha ngake ngamlapha umuntu ophethwe isifo esikanje ngiyengizwa umuntu ethi mina ngake ngabizwa kukhulu umuntu oso noma umzala noma ukhulu mfowethu esebangwa nezibi impela esesho ukufa ngafike mina ngamvusa kwaphila namanje uyaphila ephethwe isifo esiso so nami bengibuzelela ukuthi mhlawumbe khona isikigaba nje into ebabazekayo okwayenza nomuntu okwamlapha ngalo ndlela eyibona ukuthi wesehlula abaningi mhlawumbe uthi inamba ababukeli Thokoza khehla lami kuningi noma ngingasi kuningi kakhulu mkhulu kuye kwalethwa ingane ikhona ingane khona manje ngiyacabanga ukuthi lo mntwana lo angaba la kuboma 5 years 6 years ekaqala isikolo manje wafika ngempela umntwana elahla intamo mabamletha kimi umntwana ngivuswa ebusuku ngivuswa ugogo wakhe umama wakhe ilamantombazana bebasasebancane ngaleso sikhathi okay umntwana babamletha bathi umntwana uvele nje wa lyriking ngesizulu wacuzuka kwacuking lokho ku fader wa bekalahla intama ngazi nizothini ngesizulu une alahlile emlala ka wa fainta mara nasa fainte ngathi bekanento leyo ukuthi uvale kumoya aye makuvale kumoya uyathula makubuya umoya uyavuka angazi nithi yini bathi ngihuzuka ukucuzuka angazi ukuthi ngesizulu nithi yini wona ka sotre unalahla amalala bengathi uyashona yaquleka ukuthi uquleka ntshenge nethona le yakhehla lami wafika ngempela umntwana khehla ngamshunqisela ngathi ngithi ngiyenzani ngamufaka amabhavu umntwana ngamgeza ngamshunqisela khehla ngamenza nangamanzi wesiziba hayi kwafikela lapha yana manje nami senyabona ukuthi ayikhona la ayingangami le angazi ukuthi khehla ngicine sengiphethe umntwana la sengithandaza nje manje ngiyale naye uyavuka impela ngimbona ukuthi nanguvula amehlo masathi simphethe simbhekile nayi lento leyamthatha futhi makaqala athi uthongo lilahla intamo uyazi kuze kwafikela la ngitshela khona ukuthi yabona ke manje angisazi ukuthi kwenzakalani angazi ukuthi ngizothi ngangishisa or ngangimthala ngamanzi or nganyenzani kodwa ngangimbona lo mntwana ukuthi ufele phezulu parking mudi mama swaka ngathi ayazini kokho khona wathi ngcono simise nesibhedlela wathi hayi hambani niyothatha nama-ID nivuse umuntu wemoto azomhambisa masisahleli kanjalo kuyovuswa lo muntu lo khehla lami wavuka umntwana yazi wavuka ithe makavuka wathi mama bathatha amanzi ngamphuzisa amanzi ukwamanzi wesiziba ukusukela lapho wavuka umntwana akabangasayana ngisho esibhedlela azange ukusayiwe esibhedlela ngalendlela ngangathembi ngakhona ngathi ngicela ukuthi mabalalela kimi bangahambi endlini ngizokwazi ukumonitora kulaliwe khehla kwavuka lapho umntwana ekseni wavuka wathi ucela ukudla ngangiqala ukwenzakalelwa into efana naleyo empilweni yami especially emntwaneni omncane because ngangifeel ukuthi lo mntwana lo uyaphela and ngangimbona nami uyazi ukuvuka kwakhe lo mntwana makathi ucela ukudla uye kwashaya kimi angizange ngibe right at all ngingakhala ngazi ukuthi ithihlo zilingenzani noma mhlambe belingilinga lifuna ukubona ukuthi ngizinikele kangakanani kulo wavuka umntwana khehla wavuka umntwana uyazi wavuka umntwana kwayenza umdoko umntwana wadla abantwana babaphuma baye esikoleni babahamba bayale manje esitoro ngithola umntwana lo uyazidlalela ngangazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yami leyo nto leyo yayongifundisa ukuthi idlozi likhona liyaphila ene futhi malizokulinga ngomntwana angisho ukuthi kungcono makushona umuntu omdala kodwa umntwana ena aphelela la ezandleni zakho
So ziningi khehla kwavuka umntwana loyo nganginomuntu kade ngimlapha futhi although seka late khona manje ngangimlapha beka sanda ukuthola ukuthi unengculaza so uyazi ukuthi ukuvuma no ukuthi uaccepte kuba nzima kanjani sayenza amakhambi khehla sayizama lento le waba right bamnikeza amaphilisi sayizama waba right ukuhamba kwakhe hamba ayochecka le wathola ukuthi hayi lento le bathi ayikho esystemini yona izoba khona khehla angithi amaphilisi ayayisuppressa thina ezethu aziphekwanga azibuyi kuma pharmacy so zibuya raw njengoba ziphuma emhlabathini so waba right wa pick up waba umuntu right wayiphilela impilo yakhe up until ke aze azolimala alimazwa umuntu wendoda yakhe but yonke into ibe right eyiphilela so manje mkhulu njengoba sibheka ukuthi ususebenzile futhi usazosebenza nabantu bakho abayizinkulungwane abangaka abadala nabasha bazofika mhlawumbe nje sesizogoqa ukuthini ukudlulisa imizwa yakho kubo njengoba nisebenzisana nokufisayo ukuthi kwenzeke ubudlelwane benu obuya phambili kubo nawe thokoza khehla lami sikhona singabalaphi bendabuko abantu mabangasabi kuza beze kithina size sizobanceda uncedo lukhona it's just a matter ukuthi niyasebenzisana niyazwisisana abalaphi bendabuko bakhona sibekwe phezulu kwalomhlaba ukuthi sizosiza phezulu kweinkinga sizolapha phezulu kwemithi abeze silaphane sikakhe sibe ribe sitshaba saranzo sonke kube kahle kukhulwe kusetshenzwe khehla lami buphilo buyepili ayikho enye engaze ngisho ngibongele futhi ukuthi babanye baloku bayathembela kithina and bayabona tswelo pilo maphilo ngabona so basically nje ngiyazibongela mina abasebenzise sikhona toes kambe umkhulu social media ubani mangokuthi mhlawumbe uyatholakala inkundla zokuxhumana kuyinamba mhlawumbe ufoneleka kanjani umuntu ofuna ukukulandela mhlawumbe afuna ukufonela na ku WhatsApp mhlawumbe into njengalezo okay ku TikTok ngiugaki 065 gaki GAGI 065 ku TikTok ku Facebook ngiutisetso rakoma ku Facebook and then ama number wami ke ku cellphone hambisana ne WhatsApp ama number 074 833 5498 074 833 5498 and then kube nenye number 4 enye futhi 063 541 0600 063 541 0600 ngihlala ngisesibukeng extension 10 ayitoza mkhulu siyabonga mkhulu ukuthi ufikile la e-studio waletha uvo lakho kakhulukazi futhi ke nabantu abakulandelayo bakubonile ke namhlanje siyaqinisekisa futhi ukuthi si-Echo Point TV the call ke sizodame futhi sikubiza uzopha futhi abantu ukudla kwedlebe thokoza khehla nami ngiyabonga ngibonga ukumukele ngibonge ukuthi ngimukele isizulu ngimoka umukeleka ngibonge futhi nama viewers ngiyabonga khehla nami thokoza kube nosuku uNkulunkulu akubusise thokoza babukeli be-Echo Point TV namhlanje ke besihleli nomkhulu uMagaga nizwile nisibonele okuningi akushilo siyabonga ukuthi nihlale nathi ngakhohlwa nje ukucofoza lapha phansi subscribe ukuze sikhuphule ipage noma sikhuphule umuzi ukuthi uzufike nala okumele ufike khona emazweni omhlaba onke akude nathi ukhomenta kwakho kubalekile ke mbukeli ngoba kuyenza ukuthi ukwazi ukubuza nawe imibuzo esingafinyelelanga ukuthi nathi sigcine simbuza ngenxa mhlawumbe isikhathi noma mhlawumbe ngenxa yemthamo yemibuzo ade iminingi ngakhona kodwa nje siyathembisa ukuthi sizolosilela nani sinilethela ukudla kwendlebe isinkwa semihla ngemihla mina ke ngingena amaningi ke ngumfowambatha ke unguxwana umfowambatha ushoto uMantinda siqamsodile imadlabano uGajoza igcolo lomthetho adakudakela ucathu sengiyaphuma ke manje sobonana ngenye episode elandelayo.